Kurumjari ISTV News Ming Tari Punungpu Taramok Chiri ngasi maru pausing. Justice Avai Manohar Sapre ngasi Manipur High Court ki ahan basib Justice Soina Wasak Lokre. Manipur University guest lecturer Lobuda Aran Bathabak kaya tauri hain MSU Maral Sikre amasung Anis ba Imphal International Short Film Festival ngasi College of Agriculture da Haukre. Hauzik mapungwe pau. Justice Avai Manohar Sapre ngasi Manipur High Court ka ahan basib Justice Soina Wasak Lokre. Imphal ki Rajbhavan da pangthokpa singlem naba thorum asida Governor Gurbachan Jagatna Justice Avai Manohar Sapre bu wasak lokhi thorum se Chief Minister Okrami Bobi Minister MLA Civil amadi Police ki makok thongba official kya susaru yakhi Justice Avai Manohar Sapre na wasak pulur matung da paumi sing da phongdokhibada Manipur ki tongan ba High Court ama linglabani hauzik pandul leriba pending case sing loisinba ngamlagani matam chana asumba sing miyam da phangana ba honagani haiki. We will try to do as much as possible as we can, and we wish to do that for doing as much as we can do for the judiciary and for betterment of judiciary, of providing justice to state of each and every person of Manipur state. So that will be our priority. Access to justice, speedy justice. Access to justice, speedy justice, substantial justice, that we will do it. Panbay Justice Avai Manohar Sapre, Chhattisgarh High Court ki judge oirami amrom the High Court of Manipur thasi kumanga da hongnabi matungina Kendra ki Law and Justice Minister Asini Kumar amadi Chief Justice of India Justice Altamas Kabirna hangdokadori amrom da Manipur High Court asi Justice Avai Manohar Sapre na established ogre Noi kapam Kotesor bu High Court of Manipur ki judge oina Chief Justice wasak lokre ngasi Singmirong dalaiba High Court complex ta pangthok kiba thorom aduda hongnabi matungina Justice Avai Manohar Sapre na Manipur High Court ki judge oina Kotesor bu wasak lokibani Judge Kotesor na paumi singda tungan ba High Court ama hangdok pa haibasi yamna ऐतिहासिक oiba amani while bichar mipum khudimakta yahonana bohonargani masida praja miyamna cooperation pibiu haiki Justice Avai Manohar Sapre na state asigi tungan ba High Court ama leiba haibasina loisna lerama case kaya while zataduna dispose of ngamna ba honagani haiki High Court Bar Association Manipur gi executive member advocate Khaide Mani na phongdoropada wa leba permanent judge ani Mari Lenaba authority na hablakani haibagi thazawalei haina ISTV News ka unabda phongdrokhi All Manipur Bar Association High Court Bar Association amadi praja kyana sahi kuntrani pugi mamangdi dabi tawdun lakpa state asigi High Court lingbi wafum adu ngasidi mangphaunare haiki Hojiki luching biriba Honorable Chief Minister na magi luching makada aduga loinana High Court Bar Association aduga kilmayam pulamagna mapung pana mateng pangbidana amsung maruina praja singna Litigan singna koi pulap sapar to minaraga asing bet ni manasi phangmina basida koi asukimati ai personal oina asukimati nongai jai adu High Court Bar Association ki taraf te ki sunongai jai Manipur people ki taraf te ki sunongai jai adu na Honorable Chief Minister Manipur government ki adu ka Chief Justice of India adu ka Law Minister of India boso koi na to bimul khangba tu uningi Ningsing bayai All Manipur Bar Association amadi High Court Bar Association na Manipur gi High Court asigi dimakta Manipur gi kota mangandana Manipur masayaw na matik sabamyo singsas hapagloina judge masing taret thamgadawin haina matam sana court changdawi khongjang phawba sangsin khrabani madugi makha tarakpada Chief Minister yawna All Manipur Bar Association amadi High Court Bar Association gi miyosina Ministry of Law and Justice Government of India da talib dawi sing khangkhrawi matungda Ministry of Law and Justice Government of India Department of Justice na Mars tarama pala thokiba order amagi matugina Manipur gi permanent judge mari Tripura gi mari amasung Meghalaya gi na ahum hapada ayaba pikibani Manipur University ki Statistics Department ki guest lecturer loba amadi Linguistic Department ki mahiroi lobada chain aba amadi aran bathabak kaya tawre haini MSU na maral sikre ngasi MSU headquarter ki office pangthopa pawgi from the MSU ki General Secretary Roman Laisangthem na phongdokhibada Manipur University ki Statistics Department ki guest lecturer ki post ani lobada January tang tara amadi February tang kunmathoi da anirak hana advertisement tawkibigi maram karigino haiki ahan boina candidate taramathoina apply tawbuda makoi sing amata khandana amona advertise tawkibigi maram karino post asida UGC guideline gi matugina National Educational Testing net pass tawba candidate na net ki mari lena bache chang sing include tawbuda chatnabi yaroi haiba angakpani
Amarom da linguistic department ki mahiroi khanbada matam mehlaba OBC ki certificate hapsilaga konana amuk mahut sintoki no objection certificate yaudaba mahiroi sing yahon ki hai ki MSU ki Frozen Naresna guest lecturer khanba amadi mahiroi khanbada mission sanga thibagi maung amalerabra haina chingnabalai MU na khanba guest lecturer ki candidate amadi mahiroi sing chatnaba yaroi asingmo pamdu thodo kaya thorlibasi Manipur University ki student union directabadi ki thokpani Manipur University da amuk hanna Manipur University ki student union hingal mathau tare haiki natragana mission sangale mikragi oiba MU da sagi isa scholar khanbagi mong asi akoi MSU ki site gi exam asi akoi na linguistic department amadi akoi statistics ki department ani asi sanaba yaroi haina akoi na thamjari aduga masi punam asi MSU na thamjaning ba mana MU da musu lerektaba asi gi maram masina maram oiraga koi gi chhatra kunai amadi asi kuma problem ke ama tholak ni maram asina MU da musu haba pot asi hingadana ba koi akan ba koi changchan gani go mayam mating pangani masida MU da akoi na season jan ba amadi makata ba khungchang kya ma thonagi MSU na changchan gani haba Anis ba Imphal International Short Film Festival ngasidigi iroi semadlaiba College of Agriculture da hokre Bigger Picture in Short Hybrid Chimda Film for Manipur amadi Action for Social Environment Manipur na mating pangduna Legend Studio Manipur na Sinba Festival ni haudopagi thoramda Inside the Creative Group Palaka Kalaram gi President KR Chethalur London based Japanese actor Junichi Kajiokar amadi Central Agriculture University ki Dean Naurem Ibotona Thoruma Pusingoi Surya ki Wangang Kewsina Fongdo Kida Pitribida Tokiba Taudokia Film Namiam the Utuna Kanavaka Fangali Haiki Central Agriculture University ki Dean Naurem Ibotona Fongdo Kida Nasidagi Hogudur Film Festival Sina Manipur Film Bu Pamjava Mio Singadi Hena Kana Pibangani Filmmakers in Masri Kanabala Huduna Hena for film sing Putona Bohonabu Haiki. So it will help in this. After seeing the short films, I think we'll learn a lot. We can learn a lot, and moreover, we will increase our knowledge. This is, I hope. Filmmakers are there having a special, a special brain. There should be hunt out. This is very important. We have so many talented people. So this is I think this is very important area of our society, this film. Tungda screening Toraba Pitribi Tuan Film Marifuro Utkadaba Festival Ahanbo in a Japanese film ama Utki. Manipur Biodiversity Board na Sinba Village Botanist Course Ngasilo Sincre Ngasi Board Asina Sanzen Tungdaleba Forest Head Office Men Conference Hall Pangtokiba Toromadil Chief Secretary DS Punia Additional Chief Secretary Forest and Environment PC Lamkunga Principal Chief Conservator of Forest AK Rana LRL IS Bangalore ki Dr. Abdul Karim Amadi Manipur Biodiversity Board ki Dr. Kaizalin Susaruya ki Tarungi Sargu Moina Village Botanist Training Manual of Manipur Kobolarik Amasu Chief Secretary release okay Amadi course Asuda Saruya ki Basingda certification yamtoki Tarumadu the Wangaladuna MK Ranana State Asilariba Biological Resourcing Yokerpitangai for the Valley State Asi Biological Resource Marangana level from Omni Haiki Additional Chief Conservator PC Lamkungana Environment Biodiversity ki maruiba role lawuna Sarkar NGO madi miyamna sanga manamasing yokerpitangai for the Valley Haiki Chief Secretary DS Punyana Singba Village level ki manamasingna lying setaba maiba singoba course pangtopasi Bharkyo in Ahanbo igini Masigi Kanaba Iko Kudimana Lofum Toy course asi National Biodiversity Authority na Bharat Sinmatuna Pangtoki Apamatamle course asi the Saru Yariba train Torabasing Manipur Biodiversity Committee da technical go mating piduna Mayorol the Gichataduna Lakwa Manamasing lying singamadi Manamasing Yokopda sound mating or Haiki. All trainees who successfully passed this course have today been provided certificates to attest their credentials. The Biodiversity Act 2002 has entrusted the responsibility for preparation and maintenance of people's biodiversity registers with the biodiversity management committees.
एयरपोर्ट तक यामलबा लुपा करोड़ कयागी फाकिब ड्रग की मपुनी हाइदुना पुलिस न मियाम पुथोकिबा एमडी रजाउद्दीन लिलोंग संब्रु मकोंबु ngarang कोर्ट थादोखिबि मतंगदा कादा अमदा तोप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कागलु सुंथियाउबा मिफम अमना कुपना खनख्रे हाइरे मिफम असिदा कादा यूपीएफ निको एमसु मपी काउंसिल उपाको नुपी समाज एमकिल तमिसिंगमी अनुल तदुदो अमवादो सनुलाल इसल केकेएनएसएस एलनसिंग बसिंग याउखी ओइरगलिबा फिल्म मसिदा ड्रग की असिंग मपु असि कनाना ओइगदरुनो सरकार अतोपा मियोय अममुक ड्रग की मपुने हाइदुना पुथोकदरिबरा हंगली मयाई काबा निसा की मायोक्ता अखोई पुनः लेमिनसी एयरपोर्ट की फाकिब ड्रग की मपु अथु मतम पुथो हाइब दावीदा ngasisu pisu lampakta wakat mifam chathakre tongju amadi kha naurem lekai gi mera paibisina khusam da chathaki wakat mifam aduda saruk yakhibi amana tungi mirol gi dabo yengduna mayai kaba chinja ki mayokta akhoi punah leminasi haina apel tawki tungi generation sing gi boy koina akhoi gi leng da ban lan la moina masibu ni sagi pak dei kanjala ganda akhoi gi yamna masang machu nai ba kumba generation lama wa hening badegi सासन सिगी मायता इखै मायबेच लेपजा लेपगांदा हाइबो खुनि जंसिनजम सेनापति डिस्ट्रिक्ट की लौमी सिंगसु लौ सिंगु बगा नौबा टेक्नोलॉजी के सिनदुना साथोक मरांग कायना पुथोकप मतम यौरे हाइना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी के जान फुंगदोख्रे वाफम सिंगसि सेनापति मल्टीपर्पस हॉल पांगथोकिबा नौमगोइबा लौमी सिंग साइंटिस्ट सिंग वारी वताई सानाबामदी लौ सिंगुदा संगबा पोलम सिंग अमदी मरु मरांग यंतोपि थोरमदा फुंगदोकिबनी थोरमदुदा कादागी एडिशनल इंजीनियर के मनोरंजन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर गोजेन मदतै मसकनाबा क्या सरुयाकी तरोमद्र की नोट एड्रेस पीरदुना गोजेना सेनापति डिस्ट्रिक्ट पाइखलेबा लौ सिंगुगी थबक थरोम सिंग सुगाइना ताकी थरोंगे सरुक अमोइना लिपलेट अमसु रिलीज तौकी लोइना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पुथोपा तुआन तोवा फौ मखल सिंग अमदी लौ सिंगुदा संग पोलम क्या सुयंतोकी सिगेस ओइकेवा पीके जाना सेनापति डिस्ट्रिक्ट असि अरीब इपाई पुसिंग सिनरबा लौ सिंगुबगी पथाप सिंग थादोक्तुन अनौबा टेक्नोलॉजी सिनबा मथौ तारे प्रेजेंट ओइकेबा के मनोरंजन सिंगिदमा लौ सिंगु लोइसंगना तुआन तुआन पोलम कया अताब मंगल फंगले संजेन थोंगद लेबा हेड ऑफिस ता लाक्तुना चिंगी लौमी सिंगना खुदोंचाबा कया लौबा यागनि हाइके अदुना मयामसु हेकल लिंबिरागा अपोय तानिबियु अदुगा अपोय खुदोंचाबा से चिंगी लौमी सिंदा अपोय चिंगी लौमी सिंगी थवाई यावनी नुपी ने हेन लौ थवाई यावनी नुपी दनि हेन याम बिजनी भारत सरकार की नुपी दा नुपी ने हेन नुपी लौ लौमी नुपी ने हेन कुदु बुलाई खुदोंचाबा ने पीवा में चर्चा ले वांगू डेवलपमेंट कमिटी ने कोन मफुंग क्या दा पाइखलेबा चाउख थोरांगी थबक सिंनिंगथिने यंगसिंद्र लागनी कना मुखरना लान उहननबा मीडिया दा फुंगदुरलेबा सिलाइबक थिबनि हाइना वांगू टेरा वांगलेकाई मांडो तो पांगथोपा पामुसुनबा अमदा कमिटी की मियोसिन फुंगदोख्रे केंद्र की एमएलए की लिसिंग मखादा लिंखटकिबा कमिटी असिबु लान उहनब होनबि मोता अरानबा सोइबा कया पुन्ना तानामिंदुर अफबा माइक्रोमदा लाकनब होनमिनसी पाउगी इंफॉर्मल कमिटी की लुसिंग बसिंग अमदी कमिटी बु लान उहनब होनै हारेबा कांगबुगी मियोसिंग सुसरुयाकी MGNRE GS की सेंपम सुना PPD हाइब मतंगदा अवाय खुम तौनखी कमिटी की जनरल सेक्रेटरी ए दिलीप ना फुंगदोखिबदा तुआन तुआन थबक मंगादा लोकल एमएलए लुपा लाख 13 मरहुद्रा चाटे यांकई हुमदोई सेंफम वांगू ग्राम पंचायत थादन थबक सोनख्रबनी जो कार्ड होल्डर चहुम मरहुद्रा निथोइना वार्ड 3 अमसुंग 4 दा पाइकटपा माइनर इरिगेशन की कैनल चनबगी थबक सुबदा जॉब कार्ड की खुसुमल सुना पीदी हाइबसी अचुमनते लाइन डिपार्टमेंट सुरिबा थबक कयादा खंगनिंग बलेरगदी RTI देगी खंगबियु अवाय खुम तौबो पामदे जॉब कार्ड के सेंपम जेनबदा MLA अमदी डेवलपमेंट कमिटी ने खुद थिंगजिम लेते हाइके पोस्ट लेबनिना मधु पोस्ट ने येंथोपिगरो हाइदना होगिबो खरन सिदा अखोई हाइबो प्रजासिंग कुसुमदु सबसान फंजगरे मसिदा कोन प्रजासिंग कुसुमन मंगहनबगी ओफम करिमता लेते है सुजरिबो थवसिंग असिगी मरि लेनबा ई पाउसिंग फंगबिनिंग लेरगदी RTI लेबनिना RTI अप्लाई टोबियु अदुगल ई पाउपुन खंगबियु अखोइदा कना कना गुंबना की हनबा खंगनबा यावना अखोइगी सुजरिबो थवसिंग असिगी मतंग कंप्लेन नंबर तमतुंग तोबिरकनो हाइदना कतिमलमी कमिटी मगेदगी थवसिंग लेबा म्याम सिंगोबजरी मणिपुर जगोई मरुकी गोल्डन जुबली थोरंगसी रूमहोल थिएटर इम्फाल पांगथुखरे थोरम सिगा मरी लेनना रविंद्रनाथ टैगोर की ममिंग चलबा काबुली वाला बेले डांस उठकी किरण मिहार कमरी लेना हौजी पुलिस ना फाजिनु लेरिबा वाखादगी माइबा सनाहल मरा लेत मियोइनी हाइब लोनेन महाकु खुदक थादोरनबा दाबीदा वाखगी कमिटी हॉल वाकन फम चटखरे सनाहल की मतंग सेंखिबा जेसी में सिविल ऑर्गेनाइजेशन क्या खुसम नदन सिंह की वाकन फम अदुदा किरण मिहात चेनबा मियो सिंह दंदीपियु मरा लेतबा सनाहल थादु हाइबा प्ले कार्ड क्या
sinaki wakan mifam adu saru yakhibi amana masana masabu kai khudagi huisen kawi haiba mi amana kokthokraga kiran mihata chenhan basi maram chate haiki JSC secretary S Tomina maiboina miyam gi seba tawdun isam samna hingliba sanahal kanagu kharan lawtuna duna maram chatna police na fajinu thamlebasi ajuma tamna thado piu natrabadi miyam loina JSC akan bakhongjang sangsilagani phongdoki sisinati magi mara lete adubu mara letragasu mihat nokop miyoi ni na mase thadok pa yadri haidana dum lei hibasidagi akoise kari khana gadabano haina sung khana rakota mayam si akoi JSC ma sembana phai haidana akoi sung khana re ngasi hayeng hoksida thadok de bataragadi akoi si akan khongjang ma changthalase na koi lemna re Bharatiya Janata Party ki North East Zonal Organizing Secretary P Chandrasekhar Rao na paira mafamdagi potha kibgalonina Netai Pat Sutekal Laiba BJP Manipur Pradesh Office ta Mahakwu farewell pibagi thorum pangthokre Toromasna BJP Manipur Pradesh ki President TA Sawa National General Secretary Tapir Gao yauna BJP Manipur Pradesh ki senior leader ke anasruya ki P Chandrasekhar Rao bu ikai khunu utuna BJP Mahila Morcha yauna kudol port kaya piki wangang kiba senior leader singna P Chandrasekhar Rao usi Manipur ki isu sing BJP national leader singna mayak singna putoktuna parliamenta khangal misa mani haina singtha ki aduna sumaina ai rokna asi kaina ba amasung tamjara lona magi mai to ko bento hosi adu yang ngai badi ai samti to lona ya jadi yang suddenly magi relief story hatna ngomai ko student ni kada authority software ko adu to thang sumaya modesty tam show that organization responsibility facility link to Matam kaya gi mamangdagi Manipur Master Athletic Association gi thau pubusing matang da che na bakya lakibadu court ki order matungina che na baleram badu leitre haibagulonena kumal lampak ta lebe association asig office solol badu thugaiduna hangdokre ngasi numidang waram association office adu hanagi president KS Arun Kumar Lusingdana lolamba sodu ngasidagi office thau puba haukre Executive Member S. Ramesorna ISTV News of Fungdropada President P. Angoksana Sharma Secretary R. Sarojit Amadi Treasurer N. Subadanin Puba Office Bears in Court ki order aduna chatna roi haiduna rai takulona Hana President Oramba KS Arun Kumar Purambo Office Bear na Court ki order mapidri fawa pugadabni haibagi matungina office hangdoktuna ngasini thabak thoram horagani haiki tawdabi adaba thoram thudam kya lebena tangai phana hangdabi adaba de koi sosi moina sosi ki trabanina koi sosi me among dai koi koi pin media ki among dai koi sosi thugai de wajiraga lan koi asi thwai thunda koi office hana gumna ran tawdana thoram sim pangthok chagani toena koi matung taba Wi-Fi People Council ki convention nga se Churachandpur da loisin kre Thoroms da Lok Sabha ki MP Thangso Baitiesu Sarya ki MP na ikoi culture bu horok leba singda khanganduna apam mioi amam oina bhona gadamni matam ge on ba kaya laglabasu ikoi ge horpam kauroi dabani haiki Central Dairy Plan da Manipur Milk Producer Cooperative Union ge Board of Administrator na matam lora mioi amabu Managing Director na thabak puhanduna leide haina Manipur Press of the Pantho Pawu Phamamada Association asigi moi singna phongdokre Association lusingba amana anobama thoktuna Managing Director Charles Pongadavni maduna taduna board na hanagi Managing Director asi thamna bhonarbadi employees sing thabak thadokani hiram se mari lena basingna mieng changbiu haiki most bogus ni master ni bidi koi banatau ni given divide to tawi aduga sai ni se mani hindi work pudiki estimate karim to late crisis mayam siguma problem lagi adu mana hindi work ni regati koi unit koi staff sina koi solution na amona thige to no United Canaan Club Manipur Sinun Town Ground the Om Suba All Brick Open Dog So Pangtholagani Haina United Canaan Club Manipur Nangasi Manipur Press Club the Pangthok Pamisu Nabda Phongdokre Pawin Fumadu the International Judge Patha Sekar
चैटर्जी बाइगा भास्कर महापत्र लोना क्लब की थबू क्या सुसरुया की इंटरनेशनल चैटर्जी पृथ्वी से तोान तोान हुई क्या मखोने तब क्या की पांथोक्रीब डॉग शो ट्रेजर बुधचंद्रना डॉग शो मखल क्या हुई मियाम उत्कनी है की in let's say another 1 year to be at the earliest, or in future maybe it might take another 2 years to get an approval from KCI if we meet the guideline. Handloom की पोटोक सिंह मपालम द थादो के हारबदी करम पोलम सिंह मियाम न पांबगे हाइबदु खंगना बहुना गदन हाइना DIC इम्फाल के जनरल मैनेजर TS अरुण कुमार ना निमित मंगानी चुम चथगदबा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैंडलूम प्राइवेट एग्जीबिशन अमा हौदोपगी थोरमदा फोंदोक्रे बोयाम असमांग लीलादा पांथोप थोरमद तोान तोान मरी लेरम क्या सुसरुया की मणिपुर एपिक्स की प्रेसिडेंट सैक्टबमाना हैंडलूम की पोथोक सिंह पुथोपदा अनोव डिजाइन सिंह पुथोप तंगाई फदे जनरल मैनेजर TS अरुण कुमार ना पोथोक हेन पुथोप nglamlakpasi afaba khongthangni exhibition asina magule पोथोक क्या पुथोप ngomgani haiki aduna masida akoigi challenges singchina khanbi gedabadi aina tawudar pochi mix tawudi ya ai amu mayeng na go musani wangkai phi musani aduga buji export ke posting so musani masidi di ko export so no Chimati Kambiu. Export have a sea. When a company is a time on Pirkanel, Machim 15 days in Munda, you have to supply 1,000 pieces. Madrid Apina, time on period, we meet the Munda next time with the whatever. Kiran Missy Matang the Sarkana Tazo Pirapadi General Strike, Handokle, Amadi Asibang Sang Lord Nana JC convener, Toksom Chandramarina, Fondrogli, Kongzanga Simai Pang Bohona Kibamadi, Missy Simatang the Zays, the Mating Pang Bikiba, MLA, Ni Amadi, Media Missum Butar for Fondrogli. Nasidagi, Handokle Hava, Mamda Piltogeri, Kongzanga Sida, Mating Pang Bikiba, Manipuda Leriba Civil Society Sing, NGO Sing, Muslim Coordinating Committee Mio Sing. वो कम लोग इरांग थोड़ा विधवा देखी मतें पांगबेरी बा होंग की डिपार्टमेंट की भी बसु ताकत पर फोंदोक जबकल लोने ना खोंगजंग असी जनरल स्ट्राइक हंदोगले असी बलौर की नहीं बा फिल्मा तब जबकल लोने ना पुनः वो ताकत पर फोंदोक चले Reserve Bank of India की outreach program में सरंगपात मागलंग विलेज पांगथो क्रिएट थोरमस थवाल की DC चिरंजीत RBI गुवाहाटी की रीजनल डायरेक्टर PK जिनान सिंबा म्योई के आना सरुया की opening accounts, lending to the borrowers who want money from the banking system. The other purpose of financial inclusion is sending remittance from one place to another or receive money from another place. And finally, to receive government benefits to your account. Manireda की solar heater scheme दा apply to किवा म्यूसिना टाइगल पार्ट लेबा Manireda की notice board की अकुपमा रोल खंगलबा यागनी हारी हौजिक सानबा की पावमु Masigi Sanabi Pau Polo. All Manipur Polo Association Syndrome Apal Kangjibung Satariba Kumapal Lak Suba State Level Polo Tournament as Sanigo quarter final Mesta Mai Pakrapa Singdi Rukumar Polo Club A na Lamyanba Polo Club Pu Panjil Manga Mari the Twikre Rukumar Polo Club Ki Panjil Singandu S Abungna Punna Panjil Mari Chanbangam Ki Aduga S Biking na Panjilama Chandra Mai Pakivani Atopa quarter final Mesamada Sinkai Hunba Polo Club A na Apunba Naharulgi Saktibu Panjil Mapal Ohum the Twikre Sinkai Hanba Polo Club A Panjil Singadu El Atamuna Punna Panjil Ohum Roger Kauba Surjina Panjil Ani Chandra Mai Pakivani Tournament Asigi Aruba quarter final Mesta Tentha Polo Club na ESCBU Panjil Mari Ohum da Twiduna semi-final Sankre Tenthagi Panjil Mari Adu Maniharna Panjil Ani Tombi Amadi Sadanandana Panjil Omum Chandra Mai Pakivani
Football. Silong Tatariba Dr. T.L. Member Football Tournament King as Sanik of Mesa Manipur Amadi Mijoram goal Amata Chanabangam Dro Chakre Adabu Manipur Group Ki runners up Tadunas semi-finals on cricket. Manipur Cricket Association Sinura Luang Kupa Cricket Slim Satariba MCA Elite League Sanik of Mesa Chem na Cyclone wicket Marida Twikre. Cyclone na over contra the wicket, Loini Turaga run, Chama Contranipa Lobangonki, Maduki Paukumda, same na over Kunipal ball, Mari the wicket, Ahum Turaga target Yawunki. Mess as the same key Canadina, Rani Pumalo, the man of the Mesta Cray. Amphag Secretary Ranjit Roy, Assistant Secretary Jotin Moy Roy, Amadi Executive Member S. Mutombi Singabu, resigned town Kibadigi State as a football development that was saying of a pire. Makoya Hungi Matatari Bating Basing a sick condition Amati Yaud and Loto Pinaba, District Sports Association Kaksing, District Sports Association Tawal, Sadeh Hills District Sports Association Amadi, Imphal District Football Association Apple Torkley. Lagliba April Mari the Gita Rukfawa Mon Bagan Cell Football Academy under 17 trial selection Taugi ground the Horgani. Selection the Siki the Mak Sanaris in the Tau ground report on Okangali Amromda under 20 Gimakadaleba football skill players in the Kolkata over team sing the Sanabi Yanaba Mohon Bagal Academy course as Unabaya Haina Taugi Secretary Cherolam Kangalakli. Jarkewa Tang Taratartiki Satarliba, the Ning Development Club, Manglang Sinba, 7-a-side football tournament King Sasanikiba, semi-final match that the Ning Development Club na BC Awang Posong Bambu Ahum Ani the Mighty Fikre, Anisu Mesta BFC Awang Kuno Napisum Tombu, try break the goal Mangam the Mighty Fikre. Housing as Sinomaga in a Sagi Pau. ICR Lampel Pataka Fangba Pau, Matungina, as he quite Saba degrees Celsius, Kunipal, the Smik Ani, quite in Bagisang, degrees Celsius, Taramatoi, the Smik Marie, Nungsitawa, Ismail Sang, Ek the Chada, Mafudataru, Nungtil the Chadra, Kuntraum Doi, Nung Jugisang, Nepal, the Smik Taret millimeter ni. Housing Arubida Maru Pau, Amona. Justice Avay Manor, Sapre, Nasi, Manipur, High Court, Ahan with Justice Winawasa Lokre. Manipur University guest lecturer Lobuda Aran Matabakaya Tori Haina M. Sunamaral Sikre Amasung Anis Imphal International Short Film Festival Nasigi College of Agriculture da Hokre. Housing in the ISTV News Matasalu Sindre being David Pnompu Mukana Kormjan.